Yeah, boss. Khadri, yeah. No money, his pocket, abhidan hamda ronde. Vedas se khada danda yanne chande. Sunday, amma unta nang amma fande. Honda hotel walling khala abhida bedan hande. Suit coat gang parliament terkle rolling. Atta vanna pina kote suven calling dala tamma lasan badunne Potka janta vatte varota puin palla. Sital kabar valla badu tyagna debila sappa. Sabetta kohinda amalappa. Donge chite suppa api hamma dama saffa. Sura porro ginna habe arra gina sippa. Yeah, samahara punti yoga gina nicker. Magar karane leva khagna gota gi sticker. Asta biya puta me strippa. Kanten class khatan dita gota mangi hitta. The pocket the late umbre happy lane pitta. Calvin Klein under Victoria kartamma hitta. Awota waskillo sumba abidan pellane potta. Ada denna tila tanda tila kurla bel pakotta. Weda kama පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් සංචාරක සෞඛ්‍ය සංචාරක කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්නට අපිට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් අස්වැද්දීම හරහා පාරම්පරික වගාවන් කිරීම හරහා අපිට පුළුවන් සංචාරකයන් දියුණු කරන්නට Who is Lassie? Tell me, what's important of him? Who is Lassie? විමල් මහත්තයාගේ ගෙදර තියෙනවා පියානෝ එක. ඒක පුෂ් කරනවා. මොකද මූ රැට මීටින් වලට යනවා. ඔබතුමාගේ අර මාවර මණ්ඩියේ ගෙදර තියෙන පියානෝ එකට කොල්ලෝ ගහලා යනවලු. Single about the house, single Muslim yaluwa kapua. Vedas se ayega gitra batte malli nalluwa. Ari single andala awakata ando pansalluwa. Mesata wa itra yapa winda yanne kalluwa. Uda balla kella gahaga balla sena. Sura porro katutta mayo wayanna vabina. Lauki ga ayila prado willing ragna bila. Vadina tenna padina avlo teka ginna. Gota ke ate lila sajita hu. Amma sajit ke pete indena gota tagu. Dese sipama honda yamma gana udalu. Warka sudar tamma kautla mene kanna madulu. Ya theory enna kanna janna. Chandelan vetti majna gunata andanna. Ferikalle benala amma karate bandina. Batta kate kaita haigal khalatinna. Umma ball karla ada umma bat karna. Umma feel karla ada umma kapjana. Very backy and that's sad. Free dinda yanne prema dasa matta ya bad. Ekata vimalita hariyata amma mad. Vatte yana umbe ganita mokkatada ad. විමල් මහත්තයාගේ ගෙදර තියෙනවා පියානෝ එක. ඒක පුෂ් කරනවා. මොකද මූ රැට මීටින් වලට යනවා. ඔබතුමාගේ අර මාවර මණ්ඩියේ ගෙදර තියෙන පියානෝ